Hi mga bata, ano na po si Teacher Sabina, ang inyong online teacher. Mga bata, ang atong himuon karon magtesta sa first quarter test in MTB ML82. Mga bata, mamina og tarong sabton aron makatubag kamog insakto. Akong himuon mga bata, basahon nako kaduha ang test. So ready na ba? Number 1. Ang punga naghisgot og ngalan sa mga tao, lugar, hayop, butang o konsepto. Hain niini ang pungan. Number 1, akong balikon, ang pungan naghisgot og ngalan sa mga tao, lugar, hayop, butang o konsepto. Hain niini ang pungan. Letter A, tamis, hinog. Letter B, puwa, itom. Letter C, bata, parke. Akong balikon. Letter A, tamis, hinog. Letter B, puwa, itom. O letter C, bata, parke. So mga bata, tarungon og pili. And then, ay napunta sa number 2. Ang pampihong pungan o proper noun nagsugod sa dagko nga letra. Asa niini ang hustong pagkasuwat sa pampihong pungan o proper noun? Akong balikon, ang pampihong pungan o proper noun nagsugod sa dagko nga letra. Asa niini ang hustong pagkasuwat sa pampihong pungan o proper noun? Asa ba na mga bata? Letter A. Ang letter A mga bata, ang Bianca nagsugod sa letter B nga dako. Pero ang taan gamay. Tama ba na mga bata? Okay, ardapod kita sa letter B. Ang Bianca nag-start sa B nga dako, ang T po dako. Sa letter C, ang Bianca nag-start sa gamay, ang T or tan, dako. Asa ka mga bata? So, A, B, C. Ay na po kita sa number 3. Ang manok, kabaw, ilaga o baboy, mga ngalan sa blank. Ang mga manok, kabaw, ilaga o baboy, mga ngalan sa blank. A, hayop. B, lugar. C, tao. A, hayop. Letter B, lugar. C, tao. Pilia gayud og taro mga bata. A, B, C. So, ara na po kita sa number 4. Asa niini ang hustong pagbahin-bahin sa silabas sa pulong tindahan? Asa niini ang pulong pagbahin-bahin sa silabas sa pulong tindahan? A, tindahan. B, tiindahan. C, tin-a-an. Okay? Akong balikon. Letter A, tindahan. B, tiindahan. C, tin-a-an. Okay? A, B, C. Number 5. Adunay upat ka kinatawhan o luhin sa pungan. Unsang kinatawhan ang pungan nga pari? A, pangbabayi. B, panglalaki. C, pangsagaran. Akong balikon, adunay upat ka kinatawhan o luhin sa pungan. Unsang kinatawhan ang pungan nga pari? A, pangbabayi. B, panglalaki. C, pangsagaran. A, B, C. Hari na po kita mga bata sa number 6. Ang panglihok o verb nagpahayag og lihok sa kapahayag. Okay, naligo ang mga bata sa sapa. Hain niini ang panglihok.
A. Bata. B. Naligo. C. Sapa. Akong balikon, ang punglihok o verb nagpahayag og lihok sa kapahayag. Naligo ang mga bata sa sapa. Hain niini ang punglihok. A. Bata. B. Naligo. C. Sapa. Pilia ang letra sa insaktong tubag. Al na pud kita sa number 7. Susiha sa duha ka paris nga pulong ang adunay diptongo or diphthong. Asa niini? A. Baka sabaw. B. Baboy lugaw. C. Kabaw sugba. Akong balikon. Susiha sa duha ka paris nga pulong nga adunay diptong. Asa niini? A. Baka sabaw. B. Baboy lugaw. C. Kabaw sugba. A, B, C. Ari na pud kita sa number 8. Ang duha o tulo ka katingog nga nagkuyog para mahimo og usa ka tingog gitawag og consonant blend. Unsa ang consonant blend sa pulong na prutas? A. PR. B. RT. C. TS. Akong balikon, ang duha o tulo ka tingog nga nagkuyog para mahimo og usa ka tingog gitawag og consonant blend. Unsa ang consonant blend sa pulong na prutas? A. PR. B. RT. C. TS. A, B, C. Ari na pud kita sa number 9. Si Aniver pito na katuig. Nag-eskwela na siya. Naa sa ikaduhang ang na siya. Madasigon siyang mutungha sa klase. Unsa ang uyok o dugukan o main idea sa istorya? A. Aniver. B. Nag-eskwela. C. Pito katuig. Akong balikon. Si Aniver pito na katuig. Nag-eskwela na siya. Naa sa ikaduhang ang na siya. Madasigon siya mutungha sa klase. Unsa ang uyok o dugukan o main idea sa istorya? A. Aniver. B. Nag-eskwela. C. Pito katuig. A, B, C. Ari na kita sa number 10. Ang pulo nga nagulagway sa mga pungan mao ang pungway. Unsa ang pungway sa kapahayag? Tamis ang biko. A. Ang. B. Biko. C. Tamis. Akong balikon, ang pulo nga nagulagway sa mga pungan mao ang pungway. Unsa ang pungway sa kapahayag? Tamis ang biko. A. Ang. B. Biko. C. Tamis. A, B, C. Okay, arap kita sa number 11. Hain niini ang nagpakita og kapahayag o sentence. A. Si nanay og si tatay. B. Nagduwa sa kalsada. C. Ang langga mitugpa sa sanga. Tanawa mga bata ang insaktong tubag akong balikon. Hain niini ang nagpakita og kapahayag o sentence. A. Si nanay og si tatay. Letter B. Nagduwa sa kalsada. Letter C. Ang langga mitugpa sa sanga. A, B, C. Ara na pud kita sa number 12. Hain sa mga pulong ang insakto ang spelling. A. Basurahan. B. Basurahan. C. Basurahan. Tanawang spelling mga bata, hain sa mga pulong ang insakto ang spelling. Tutuki og ayo ang tama pagka-spelling. A, B, C. Okay? Arap kita sa number 13. Palihog ko ang akong bag. Unsang klase kini nga kapahayag? A. Mapahayagon. B. Panghangyo. C. Panugo. Akong balikon. Palihog ko ang akong bag. Unsang klase kini nga kapahayag? A. Mapahayagon. B. Panghangyo. C. Panugo.
A, B, C. Ari na pud kita sa number 14. Unsang tungtong o timaan gitawag na og punctuation mark ang gamito niining kapahayag. Asa naligo sila Kenken og Yang. Tanawa ang A, B ug C. Pili ang mga bata. Akong balikon, unsang tungtong o timaan o punctuation mark ang gamito niining kapahayag. Asa naligo sila Kenken o Yang. Pilia ang letra A, B, C ang insaktong punctuation mark. Okay? Ari na pud kita sa number 15. Asa niini ang pangtuaw nga kapahayag? Asa niini ang pangtuaw nga kapahayag? A, wow, kalami sa biko. B, sila ni nagdala og biko. C, unsa ang imong gidala? Akong balikon. Letter A, wow, kalami sa biko. B, sila ni nagdala og biko. C, unsa ang imong gidala? A, B, C. Okay, ari na pud kita sa number 16. Hain ini ang minubo nga porma sa pulong. Doktor. Okay, gimugbo mga bata. A, Doc, D-O-C, period. B, D-T-R, C, D-R, period. Akong balikon, hain ini ang minubo nga porma sa pulong o doktor. A, Doc, B, D-T-R, C, D-R. Pilia ang letra sa insaktong tubag. Ari na pud kita sa number 17. Ihanay ang mga pamaagi sa pagluto og binatil nga itlog. Isuwat sa inyong papel. Ang hustong hanay gamit ang mga letra. A, gisagulan og lamas o gitimplahan og asin. B, giandam ang itlog, gibuak o gibatil. C, gilunod ang itlog sa init nga kaha nga adunay gamay mantika. Letter D, gibali-bali hangtod naluto o gibalhin sa plato. Akong balikon. Letter A, gisagulan og lamas o gitimplahan og asin. Letter B, giandam ang itlog, gibuak o gibatil. Letter C, gilunod ang itlog sa init nga kaha nga adunay gamay mantika. Ug letter D, gibali-bali hangtod naluto o gibalhin sa plato. Okay, mga bata, ang inyong buhaton, i-arrange pinaagi sa letra. Number 18. Isuwat sa husto ang ngalan sa inyong eskwelahan. Isuwat sa husto ang ngalan sa inyong eskwelahan. Pananglitan, Trinidad Elementary School. So, sa buhaton mga bata, tarungon og suwat. Isuwat og tarong. Okay, walay pilian anak mga bata, inyong buhaton isuwat sa husto ang ngalan sa inyong eskwelahan. 19. Asa sa mga buhat sa tao ang nagpakita og pag-amping sa tubig? A, B, C. Tanawang hulagway, akong balikon. Asa sa mga buhat sa tao ang nagpakita og pag-amping sa tubig? A, B, C. Tanawang hulagway mga bata, isuwat sa papel ang letra. Ay na pud kita sa number 20. Kinsa ang mag-amping sa tubig? A, sila ra. B, ang mangingisda ra. C, kitang tanan mga tawo. Kinsa ang mag-amping sa tubig? A, sila ra. B, ang mangisda ra. C, kitang tanan mga tawo. Pilia ang insaktong tubag. Okay mga bata, kabalo ko, daghan mong nakatunan. Daghang salamat sa inyong pagtubag. O good luck sa inyong mga tubag. Bye! Thanks for watching!